Jedan gutljaj čarobnog napitka iz vještičje ruke i u trenutku ćete se naći u neobičnoj zemlji prepunoj mitskih bića. Coparnice, vile, coprnjaki i vračari drugu se godinu zaredom okupljaju u mističnom gradiću Lukavcu nedaleko od Zagreba. Najstarije legende turopoljskog kraja vraćaju se u život upravo na Legendfestu, koji je ove godine posvećen brojnim coparnicama i njihovim tragičnim sudbinama. Naime, ovaj kraj je poznat po tome da je stvarno inkvizicija djelovala ovdje, ta mračna davna vremena, i stvarno su se zagrebačke vještice, odnosno one žene koje su nekad u doba inkvizicije bile proglašene vješticama, sudile u starom gradu Lukavcu. Uz vještice, ovim su krajem nekada vladala mitska bića moguti. To je jedno divovsko biće koje je loše samo u onom momentu kad štiti svoje selo. Inače je prilično dobro, miroljubivo, brine se za svoje stanovnike i stanovnici ovog kraja vjerovali su, kad su velike oluje i nevremena, da se to zapravo moguti bore na nebu. A kako coparnice nisu samo strašna povijesna bića, oni najmanji mogli su se uvjeriti u coparničkom frizeraju, gdje su se izrađivale tradicionalne turopoljske frizure. Ali bi ti radije bila coparnica ili vila? Vila. Pa zato što većina vještica čini zločeste stvari, a vile čine dobre stvari. Pa mogu i coparnice biti dobre, daju hladni napitak u vrućem danu. Kakva si ti coparnica, dobra ili zla? Dobra. Bogata mitologija ovih krajeva pravi je izvor inspiracije, što dokazuju i ove jedinstvene maske. Inspiracija je došla sama od sebe, ali moglo bi se reći da inspirirano je raznim mitologijama, i hrvatskom i dugogodišnjim bavljenjem maskama. Glazbenica Jelena Radan i Meritas djecu su zabavljale pjesmama s albuma Mjesto za mene i prisjetile se svojeg djetinjstva, te jesu li ih roditelji plašili strašnim pričama. Ne sjećam se, nije djelovalo na mene, na Anitu posebno ne, a Meri nisu taj stil imali koliko ja znam, ali baš sam to danas rekla kad smo pričali o tome da se neka djeca boje ovih likova, da možda roditelji dovedu ih čisto da im kažu evo šta će biti ako ne znam nija šta. Pojede špinat. Da. Nimalo zastrašujući i nevjerojatno zabavan bio je naš poznati ilustrator Zdenko Bašić ili coprnjak Eugen. Kaj, ja sam jedan coprnjak, a ona je, ti si jedna mala baka stara. A odakle su coprnjaki? Ova je s područja sjeverozapadnog dijela Medvednice. A kaj coprnjaki delaju? Coprnjaki delaju, a većinom delaju tuču i lete na metli. Kraj je jako bogat s coprnicama i to čak vele od neolitika. Pogotovo taj sjeverozapadni dio Medvednice, jer tam je bila jedna špilja veternica i tam su se skupljale još u neolitiku coprnice, onda kad su došli ovi kršćani, onda su se one skrile. Ali još uvijek su tamo u okolici i tam su inače vještića sela. A nekak mi se čini da je više coprnica nek coprnjaka. Je, više ih je. Pa kak to? Pa kak coprnjaki su kak i dobro vino, ima ga malo. Rijetku priliku za druženje s coprnjakom iskoristili smo za kratko proricanje budućnosti. Koja je procedura? Moraš prvo deti tu nekakav groš, zlatnik ili nekaj, tak da malo podmažeš sudbinu. Ok, jedan groš unutra. Je, ajde. Dobro. Je, i onda pljuni na sveću. Pazi da, Ugasila sam ceć. Ugasila, sad još pljuni brzo, ajde, dok je još friško. Tak, ajde, sjedi se. Evo ga. Da vidimo kaj tebe, Aleksandra, interesira. Kaj mene zanima, kaj me čeka u budućnosti? Vidim ja, penežljiva si ti. Ti bi nekakve darove. Može. Veli da. Očekuješ možda nekakvo nasljedstvo ili bi ti nekakav transfer. Kak god, put ti je otvoren, ali taj izvor otkud bi to ti dobila ti nije baš dobro naklonjen. Više te smatra neprijateljem. Ali, da vidimo, pravni putevi bi pomogli da ti darovi, taj dotok, penes bi se reklo, lakše dojde, a ono kaj si smatrala neprijateljom može ti ispasti ljubavno jako povoljno. Nakon ovakvog proricanja, coprnjaki su nam odjednom postali najdraža povijesna bića.